Oni se pripremaju za tjelesni. Sad ćete vidjeti šta je prava vojska. Ja bi vam nešto ispričao. Znam. Mislit ćete da se hvalim, ma ne. Radi se o košarci. Najbolji sam bio košarkaš. Ne hvalim se, znam da to mislite. Ne. Nije. Mislim, trice su za mene djeco bilo sve. Drugog boda u košarci nije bilo, sem trice. Trice što sam ja dao trice. Pa ne hvalim se. A zvijezde te. Pa zvijezda se, pa to je nešto neopisivo. Najbolje što sam mogao, to je zvijezda. Hoćete da vam pokažem? Da. Zvijezda su za mene bila sve. Gimnastika. Bože. Znači, ovako. Opjoj! Lako se smijati. Ja sam sad u godinama. Da vidim, jel neko od vas zna napraviti zvijezdu? Ajde, dođi kod mene. Lako se smijati i rugati. Možemo proteći. Da vidimo kako to radi. Bravo! Vidimo da još neko zna. Ajde, dođi. Sad ćemo vidjeti da li ona zna. Zvijezdu. Bravo! Još neko zna. Odi da vidimo. Šta mislite, da li će on znati napraviti zvijezdu? Sad ćemo mi da vidimo. Vidim baš. Da vidi stvarno znamo. A znam šta ne znate. Ne znate napraviti kolut naprijed. To ne znate. Ajde da vidim. Ajde da vidim. Znaš, ajde. Bravo! Naša Gordana je bila glava. Super, bez ruku! Bravo! Ajde dođite vas, djeci. Da vidim. Bravo! A je znate praviti sklekove? Sad sam vas ulovio. Ajde da vidimo. Vidimo. Ona je ipak cura. Ajde da vidim muškačine, gdje ste? Ovo je pravi sklekon. Sada je vrijeme. Male nagrade. Plati kod vas što se da niste se htjeli izjaviti. Aplauz za naše kandidate. Dobro, pa vi ste znali. Sad ćete vi vidjeti
Šta je moja vojska? Sad će moji učenici. Ajmo! Sve što upolan? Brzo, zbog, brzo! Brzo! Mirno! Jedne dobro! Meni kažete učitelj. Ne, zidu kaže. Gdje ti je oprema? Poštovnik, narezo! Zaboravio. Jednom ćeš i glavu zaboraviti tako. Nema veze. Kaže Janita. On će svakako biti sudac u našoj igri. Jel' tako? Da. Prije nego što počnemo igru, radit ćemo tjelovježbe. Naljevo krug! Ma gdje si se ti okrenio? Tako mi svih košarkaških pobjeda, pa ti si i patike na obuku na opak. Nije bez drugaja! Ja naučim koja je lijeva, koja je desna. Sada bi bilo bolje da naučiš šta je grad. Pa sad smo na tjelosti. Bože, sad još da naučimo koja je lijeva, koja je desna strana. Nikad se neće naučiti. Dobro, pošto si tako pametan, sada ćeš ti zadavati tjelovježbenik, ja zapisati 6 sati. Jasno? Ja. Ajde. Dobro. I idemo. Desna ruka gore. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Praviš ti! Desna ruka gore ne lijeva. Desna. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ko što radi? Još u sramoti, brže na sljedeću tjelovježbu. Desna koja, desna ruka. Bože. Brzo. Ruke, naprijed, učije. 1, 2, 3, 4, 1. Ma. Brzo. Brzo. Stop. Sudija, šta nećeš ti da igraš? Mir! Lopta ne smije pasti na pod. Ili jasno? Jasno. Znači ovo je ekipa Labudovi, Kornići. Kad sudija odredi čija je lopta, imate pravo na dio. Znači pola Labudovi, pola Kornići. Idemo Kornići. Peti,